days namin going to Hong Kong po, and tomorrow will be my first vlog po na gagawin ko po. I've been through many travels already, but tomorrow I'll be flying in Hong Kong and in Macau, and I will try to make a vlog for tomorrow's trip. I will be in Macau for a day and in Hong Kong for 4 days. So see you. Good night. Bye. Yan, nakaupo na ako. Sa window. Guys, we're going to land now in Macau. As you can see, the lights and buildings are very, very beautiful. Very progressive country. They're very beautiful, guys. Okay guys, we arrived now in Macau International Airport. Oh, later natin. And again, we're going to pass again immigration. Oh, ang lagan. Oh, kanawa, oh, look, oh. You ready? So, pass sa current immigration, guys. Hey everyone, di kami nigawa sa Macau International Airport og naglakaw yun ni. Sa pilotes. Oh, dali. Padung mi sa ferry karon kay manakay mi para Hong Kong. So, ginal mi ato sa airport nga dili daw mi manakay og taxi kay kanang lahi daw og daan. Murag opposite siya. So madako ang bayranan. Then wala mi Macau nga kwarta. Wala mi RMB. So among money diri is Hong Kong dollar ra siya. So naglakaw gyud mi layo ra pa siya. So, ayaw kami sa right side kay para kung makita ko ng dagat, mao na siya daw nga. Sakayanan sa ferry. Tanawa. Dali! Mo ni atong bisyo. Keep right lang kita mix. Oh, so kaya mo na siya ang agianan. Walang airport. So, ay, Ginoo ko Lord. Wa dyan nagsugo na ito nga mang larga. Wala, paglakaw mo. Ay, keep right lang dyan, mix. Keep right. Maabot lang kita. Sa tilo, singot na. Singot na. Sige, lakaw lang kita, mix. Maabot lang sa itong padungan. Hi everyone! Naabot na jud mi dinhi sa sakayanan sa ferry boat going to Hong Kong. Nya mura siya og kanang kalayo bari ato. Uy, naman kito shortcut to na mga pang parking ng mga motor. Kanang dugo? Na, ginugo lang gid ay. Ako ra di ay. Kaya ako man yung gisunod. So karon kita kumalit kami og ticket. Yes. 190? 180. 180? Ah, not 160? 180. Sorry, 180. Going to? Hong Kong Shangwan. Okay. So, how much is the good for 6? 6. Adult? Adult. 60 years old. 60. 60. Total? Yeah, with discount? Senior? Adult 170. Yay! How about this one? No discount? 3? Okay. Yay! So how much in total? 180 for 6. 1,050. Yeah, 180 for 6. Discount. Okay, so 1,050. Okay na. So, ha? So, Hi guys, nakasakay na dyan yung ferry, oh. Tilotis, oh. Hanak. Hi, Tilotis! Are you okay? Naka-itlog sila, ma'am, oh. Tita! Nakalingkod na yun. Ah? Sir? Siya ang ferry nga magsakyan guys na medyo gidagan gid na mo siya gikan sa airport naglakaw ra gid ni. Then ang ilang ticket
is 180 dollars. Pero naka-discount ni. May mura na siyang 170. Kaya naman ni Kuya yung senior citizen sila tita. Then, moto siya. Nya, ikabot naman dito. Diretso dahil sa kay taxi kay para sa hotel.